خبر و قهوه پشتی وی خونا پاشای ملان یا خراب به چند روزان جهیلا قبله و جعرد بری سوار خویانی ببو. حسب خواد دا بر زنگویان و به وی خزبه بر بکون پاشای ملان و دهات. او سوارا هات لبر کون ابراهیم پاشای ملی سکنی. خواه سر پشتا حسب آوید عرده. رشما حسب دانی سر هسته وی و به وی لزو بزه در باسی هندر بو. هات خبره که ترک و گیستان کتنا ناف تفگره که به هفره ایریشی وانگ بکن دا پاشای ملان. پاشا دید که ملاین تخمینان و کما عالمان ده تخمین خود نشاشن. جنو و فهم دکر به چما دوی خونه ده پشتاوی به دو جیان ده شکست. ابراهیم پاشا خلام شاندن پی آغا و مرخازن خواه دوانه. گشتک به بای بزی هاتبو و لدوان خواه دابون بنده پی و پاشای خواه. کنگه که ابراهیم پاشا دید همو کسین وی شاندنه پی وان هاتنه و گریا سر جواتا گران و گود گلی مران. ایرو لما جرد دکه گرانه دبیجن به هزاران سوار ترکان و هزاران سوار گیسان را بونه یک و ده ناف تفگره دنه که بگرن سر مملان. جبونا وی دوی ام بشینن پی همو مزنین عشیران آخا بگو مرخاز و عگدان حتی که همو کس ورن هونه کل ورا حاضرن فکرکه وی هبه لوی گهدار دکم. به فرمان پاشای ملان خلام سوار دبون و دچون هر چار آلی عردا ملان. جیر رونشتی کسی که تشتک نگوت بون. وانجی خواه دابون بنده خاطنا یندن که به هفره قرارکه بدن. همه دوی شوه ده 105 مزنین ملان ده بین کونده تمام بون. بوان را به هزارن مرخاز جویان گشتک لبین کون پاشای ملان جویان و لبنده مان که پاشا تشتکی ببیجه. پشتا خود دانه چیتو پردان عنیشتین خود دخستن بالیوان. گالگالین که جدوی وان در دکوون به درجه و بیوانه. لبنه کن ببوش شنگنا دبگه قهوه مجو دمان به سر کون باوی عدوله کتبو. پاشای ملان اول یک به یک لروی وان کسین آتنه نیری دورا بانگ لوان کرو گود گلی ملینو تنگی من تیوه گشان دبیجن به هزاران سوار ترکان و به هزاران سوار انگسان سوار بونه و دو خوازن به سر مده بگرن. ام نزانن کمین و جردا وان لکویه. عمر من دگیجه هفته و دودان. جمن نای که از رابم هرم شوپا وان باجوم. جه جرده و کمین وان ببینم و به وان را تیکوم جنگه و وان جهف بلاف بکم. اره ترکی گیسی تین سر مملان. از ایدی اختیارم عمر من هفته و 2 ساله خوده اولاد نیر ندانه من. هون دزانن هاو قیزه که من هیا عدوله. جبر وی جرده از دکم وی عدوله د مازات کم. دکم لگوری عادتین فنجان قهوه بدم چیکرن. اوی قهوه جی فنجان قهوه لناف جواته لناف و بگ آغا سروک و مرخازن ملان بگرینه. که جوه فنجان را کر و قهوه و خوار اوی هر روی جنگی و به تنا خواه وی اسکری ترکو گیسان بشکینه هگر بساقی و گریا و هاد از عدولی بدموی کسی. قیزا من نه به زیر و پره نجی به بردیلا قلن قیزانه. قیزا من به کشتنا میرانه. پاشای ملان اشاره دا قهوجی فنجان قهوه دانی سر سنیا زیرین و هات ناف جواتا ملان. تلویا که به کلکا فنجان و حرکیه حشک بویه مینا اجدرهای کی که سری خواه را کریه و زمان خواه به بهوسته که و 4 تلیان درخستیه خویاده گر. قهوجی جه قوری بگ آخا و سروک عشران دست بکر و قهوه گراند. لحرس قرآن جی چو و هات لیبله کسی سری خواه را نکر و دست خواه دریجی وی فنجانه نکر. پاشا کسر و ودا گود
جامێرنۆ دەزانم ئەو نە لیستکا زارۆکانە نە کێف و حەنەک و کەنێ بە قیزان ڕەیە نەژی فۆرتادیانە بە دەرەوانە داویە vê tiştî de mirin xuyanî dibe. Ev eşkere û beyan e dibînim kes ji we milan nikare fincanê rake bibe nav lêv û diranên xwe û wê qehweya di fincanê de heye berda gewriya xwe. Hewmêrên mêran dikare rahêle vê fincanê û bi ser xwe dake. Ev jî li gorî ku dibînim di nav we milan de tune ye. Paşa vegeriya ser qehwecî û got: Lao qehwecî, du carên din jî de heq ku tu qehweyê li nav bigerîne. Piştî ku cara sisiyan jî kesî wê dirêjî fincanê nekir, paşa serê xwe hejand, bang kir û got: Milîno, ez di nerêm zilam di nav we de nemaye. Carek din dipirsim, kes ji wê fincanê ranake. Deng ji tu kesî nehat. Serê xwe berdane jêr, mîna ku bixwazin eyb û şerma rûyê wan veşêrin. Egal û çefiyên wan xwe berda jêr û ketine ser rûyên wan. Hemûyan xwe li ser li keriyê danîn. Deng ji wan biliyaye. Derik dibin destê hinekan de ye, diponijin û erda pêşiyê xwe dikolin. Paşayê milan keserek veda got: Sed heyf û sed mixabin, hêviya min ji we gişan ket. Min texmîn kiribû ku ji nefsa devrêşê evdî pêve kes nikare ji min re salixê kemînê giran hilde. Paşayê milan nameyek ji bêrîka xwe derxist, rê civata da û got: Ji ber ku min texmîn kiribû ji nefsa devrêşê evdî pêve kes nikare ji min re salixê kemînê giran bike. Min nameyek ji şerqiyan re nivîsibû. Niha ez ê bidim xulam bila ji wan re bibe. Heviya min ew e ku ew ê xeydê nekin mane û bi gaziya me de werin. Hûn giştik dizanin ku kurê evdiyê milhim devrêş lekeyek di dawa min xistiye. Ev leke ne li namûsa min tenê, li namûsa me giştiya xistiye. Navê wî û qîza min dunyayê tijî kiriye. Min wê çaxê planek ji bo êla wan çêkir lê neçû serî. Ji ber ku 5,000 malên miliyan ji malê şengalê li piştî wî bûn, min nexwest ku bidim ser pişta wan û dijminayiyek bi navbera me û wan. Me wan de rû bide. Min deng ji xwe neanî û min xwe da benda fersendeke îcar ev ji bo min fersendeke mezin e. Min li gorî adetan fincanan gerand. Ji beg û serokê milan we kesî destê xwe neavêt fincanê û wê ew ranekir. Ma ne min got, ji xwe min ew yek texmîn kiribû ku hûn ê destê xwe neavêjin fincanê. Ma kî dikare? Kî dikare bi tenê serê xwe sînga xwe bide jin fincanê? Ma kî dikare bi tenê serê xwe sînga xwe bide sînga ewqas cengaverên dijminan? Ez dikim bi vê nameyê bişînim pey şirqiyan. Saetê ku dewreş bibîze ew ê nesekine û ew ê were fincanê rake. Fincanê rake wê herê li cer de kemîna tirk û gêsan bigere. Ji xwe hûn zanin her re ve nagere. Wê bi destê xelkê were kuştin û ti neyarî di navbera me û şirxiyan de çênabe. Devayê ez we hemûyan hişyar dikim, bila peyva min di guhê we de guhdar be. Îcar ji vê saetê û şunda divê kes ji we destê xwe dirêjî wê fincanê nekin. Hûn û temiya min ji bîr nekin. Kî ji wê destê xwe dirêjî fincanê xehê bike, ez ê wî bikuşim. Paşayê milan li gorî vê tevdîra xwe nameya ku berê hezir kiribû da dest xulamê xwe û jê re got: Li hespê xwe siwar bibe û heta ji te de zûtê here xwe bigîne çiyayê şengalê. Here mala evdiyê milhim û
û vê nameyê bide wî li benda bersiva bimîne ji min re mizgîneke xêrê bîne û vegere. Dema İbrahîm Paşa nema dida xulam û ew temî kir. Temî kir te bi pozê civatê bigirta ew ê ruh ji wan kişiya ba. Serê wan di ber wan de diponijîn.